Essentially, yeah. And they just pack it down. It's sushi. Yeah. And then these are called bowls you, and the thing on top are called tuna. It's like the pattern. Tuna paint store. That's also the name. If you notice, it's actually the paint. Yeah, it's a tuna. Siete başlar. Yeah. Урматтуу калыстар тобу, Ош облусу ала кийип жасап бүтүшүптүр. Калыстарды 11,5 чыкырууда. Калыстар тобу, Ош облусу кийип жасоону 12ден 2 мүнөт убакыт өткөндө жыйынтыкташыптыр. Кийип жасоону Ош облусу 12ден 2 мүнөт өткөндө жыйынтыкташыптыр.